идома. шом фаро расид. офтоб аз паси худ дар сару кӯҳу пуштаҳо соя андохта, аҳён аҳён абрпораҳои сари роҳашро сӯхта инак ғуруб мекард. тафси ҳаво гашт. ноаён боди серун вазида ба ҷисму ҷони кас ҳаловат мебахшид. рафтуомади одамон дар сарҳад аҳён аҳён ба назар мерасид. чанд мошини бузурги боркаш ғуррозанон марзро гузаштанд. роҳи калон хилват буд ва то андозае ба дил ҳузну тазйиқ меовард. марзбон шояд аз бекорӣ аз бағал киссааш дафтарчаро бароварда оҳиста оҳиста варақ мезад. ҳамин тавр аз ҷониби кишвари ҳамсоя 3 нафар дар як саф ва нафари дигаре баробари эшон қадамзанон пайдо шуданд. марзбон зуд ба по шуд ва автоматро ба китф андохта омадани онҳоро мунтазир истод. посбонон иваз шуданд. сорбон ба умед ба назди марзбони навомада рафт ки аз қаблияш дар қаду қомат бузург, аз чеҳрааш солор менамуд. вақте сорбон наздик шуд, марзбон аз ҷои муқаррариаш сарпаноҳи чӯбини замбурӯғшакл 2 қадам берун омад. сорбон салом ба ҷо оварда ҳама гапҳои қаблан ба ҳамяроқи ӯ гуфтаашро такрор намуд. марзбон то охир ба суханони вай гӯш дода: ака, агар виза надошта бошед ягон илоҷ нест, гуфт. додарҷон, агар хоҳӣ пул медиҳам. даст ба ҷайби худ бурд сорбон. фақат иҷозат, вагарна дер мешавад. пул? лабханд зад марзбон ва чашмони тангаш боз тангтар шуданд. агар аз дастам меомад, бепул шуморо то хонаатон мебурдам. аммо афсӯс ки ҳарчанд мехоҳам ба шумо кӯмак карда наметавонам ака. илоҷам нест. чаро? қоидаи қонун чунин аст. намехоҳам ба сари худ бало харам. он қонунро ману шумо қабул накардем ки дар як лаҳза бекор бикунем. пештар бояд ғаматонро мехӯрдед. ногаҳон бемор шуданд. шаб хабар карданд. рӯзам дар сафоратхона гузашт. гуфтанд ки ақаллан 3 рӯз мунтазир шавам. бояд интизор мешудед. зор монад ҳамин виза. аз кадом гур пайдо кардан онро? охир хуни нофи ман дар ҳамон ҷо рехтааст. 7 пуштам дар дили ҳамон хок хуфтаанд. замони пеш барои рафту омад ягон мамоният набуд. касе намепурсид ки куҷо меравӣ. гапатон дуруст ака. аммо ҳозир замона дигар. ман як марзбони оддӣ вазифаамро ба ҷо меорам. шумо аз ман хафа нашавед. наметавонам ба шумо кӯмак расонам. сорбон ноилоҷ лаб фурӯ баста сукут кард. вай ҳис мекард ки инони тоқат аз даст медиҳад, аммо кадом як риштаи умед дар дилаш канда намешуд. шумо беҳуда вақтатонро зоя накунед, гуфт марзбон аз назди сорбон дур шуда. ман метавонам ба воситаи телефон бо сардори шумо гап занам? пурсид сорбон. кори беҳуда. сардор хабар дорад. ҳатто ба ман таъкид кард ки мабодо аз кӯтоҳандешӣ ба шумо иҷозати гузаштан дода сарамро дар бало намонам. сардори шумо модар надорад? модари вай намемирад? чӣ дар кор ҳамин гапҳо? норозиёна ғурунгид марзбон. чӣ дар кор? овоз баланд кард сорбон. модари ман дар ҳолати назъи равон ки кӣ медонад дигар рӯи гармашро мебинам ё не. охир чашми вай дар роҳи ман чор. мумкин дидорҳо дар қиёмат монад. боз ту мегӯӣ чӣ дар кор ҳамин гапҳо? бародар, равед аз ин ҷо. илтимос, ин ҷо сарҳад аст, на машваратхона. воқеан шуморо аз он тараф бевиза кӣ иҷозати гузаштан дод? ба ин кори ту набошад. равед аз ин ҷо. овозашро баланд кард марзбон. ба ҳеҷ куҷо намеравам. нарядро ҷиғ мезанам. ихтиёрат. дур шавед аз сарҳад. сорбон сар ба ин садди оҳанин заданро беҳуда дониста ноилоҷ аз пеши марзбон дур шуд. вай бори дигар ноумед гашта мисли одами дар ароф монда ба куҷо рафтанашро намедонист. ба пеш роҳ намедоданд. пои қафо гаштан надошт. ҳарчанд чунин ранг гирифтани корро аз аввал чашмдор буд, инак лаҳза ба лаҳза аз ноомадии кору хорӣ кашиданҳояш хашмаш боло мегирифту дилаш нолиш мекард ва ба алам меандешид ки чаро ӯ дар зиндагӣ пайваста азоб мекашад. охир дар умраш пишаки касеро пишт нагуфтаву хаси нафареро беҷо накардааст ку.
برای چی خداوند در هر قدم او را امتحان میکند. این زنده جدایی و سوختنها، سرسانی و سرگردانی ها، راهداری و انتظاری ها امتحان پروردگار است یا سرنوشت و قسمت و یا سزای کدام گناه است و او به عمقش صرفم نمی رود. آیا خوب نبود که دعوت پدر را پذیرفته مسکون دهه می شد، دعای والدین پیر را می گرفت؟ آخر بیهوده نگفتند طلا مگیر دعا گیر، دعا مگر طلا نیست؟ ای بس خودش گذشت، دو دله شد، از بحر یکی گذشته دامن دیگری را نگرفت، سود و زیان ثواب و گناهش را به میزان عقل گذاشته به یک قرار آمده نتوانست. از شهر دل نکند، از ترس در محیط بیگانه بیکار ماندن و موقع نیافتن هزار و یک بهانه بافت. انا عاقبت آن همه به اندیشگی ها. اکنون در این دشت مخوف درد دلت را به کی میگویی؟ کی به دادت میرسد؟ میخواست این همه در خواب باشد و وی مسرور بیدار شود، اما خاطره آرام نمیگذارد انسان را، حتی زور وقت هم نمیرسد به وی. سالها چون آبی روان میگذرند، اما معینه انسان در کدام یک گوشه خیش نگاه می‌دارد یادهای تلخ و شیرین را. روزهای فرح‌افزا را به یاد آورده خرسند می‌شویم، اما روز بد را یاد کردن سوهان عمر است. مثل کیر می‌خورد جسم آدم را، چون کویه نخی پشم خراب و غلبیر می‌کند تارهای عصب را. دیگر خلاصی نیست از دست وی، تنها مرگ می‌رهاند انسان را از چنگال خاطره. در عکس حال مرده مرده باید زیست. خمار ایام بچگی کو درد بی‌دوا، تا در گور از دنبال صاحب خیال پرستیش کشاله می شود. سوربان طول چند سال اخیر نمی تواند وقت دلخواهش به دیدار والدین یار و دوستان ایام بچگیش برسد و از باد و هوای عزاوان طفلی برایش قرین نفس کشیده از گل و گیاه و میوه های شهدبار زادگاهش که به قول استخوانش به آنها سخت شدند نوش جان کند. بیهوده طبیب نگفته است که دوای درد بسیار مریضی های از نگاه علم طب بی‌دوا گل و گیاه است که بیمار در برابر شیر مادر از آنها غذا گرفته جسمش به آنها عادت کرده است. بنابراین آدم همیشه باید از آنها بهره‌ور گردد. در سر چنین اندیشه ها سوربان چی تصمیم گرفتنش را ندانسته حیران ماند. عاقبت قرار داد تا شب را در زیر درخت روز کند، شاید پگاه یگان نفری گپ فهم پیدا شود. به همین امید خود را اندکی دلداری داده برگشته زیر درخت آمده نشست و تلفن را به دست گرفته پای هم رقم ها را چید. وقتی از آن سو جواب دادند پرسید: الو نگاره، احوال مادرم چه خیل؟ فضلین کجا شدید؟ در سرحد. زبان خواهید سوربان. منتظرم. یکان علاج کرده آید اکا جان، تا سحر رسیدنشان به گمان. فکری بد نکن، خدا خواهد شفا میابند. خودت را به دست گیر خواهرم. تن گرم به درد نمی شود، بر زمین ضعف پیری. من باز زنگ میزنم. تلفن را خاموش کرد سوربان. هرچند او خواهرش را دل برداری میکرد، اما دل خودش از غصه قریب میکفید. یادش رسید که امروز چیزی به دهان نبرده است. مانده شد، سرش ناعیان به درد آمده گوشهایش صدا میدادند. چی باید کرد؟ می اندیشید. دلش از درد و الم و دست کوتاهی خیش به سوزش آمده. سری سختم را به کدام سنگ زنم؟ دادم را به کی گویم؟ در این دشت ناپیدا کنار و پر از سیمخوار کی می شنود صدایم را؟ در بند چنین خیالات دلریش کننده تکیه به درخت پیر زد سوربان. سیمای برادر جوانمرگش داستان که در 48 سالگی این دنیا را پدرود گفته، قامت پدر پیر را خمتر و جگر مادر را بریان و چشمان خواهر را گریان و خونچکان و بالی سوربان را شکسته رفت پیش نظرش جلوگر شد. 5 ماه قبل از مرگش داستان به دوشنبه آمده بود. وقتی هر دو بازار شهر را دور زده بر رسته چینی فروشان رسیدند،
падару модарам пир мабодо бандагӣ ба ҷо оваранд, барои гузарониндани маърака табақамон камӣ мекунад. агар аз худамон барояд беҳтар, гуфта буд достон маслиҳатомез. ту намедонӣ ҳозир дар деҳа маъракаҳои одамони пир мисли тӯй мегузарад. моро ҳам худо то ба ин сину сол нигоҳ дорад, оши пирони умрдидаро хӯрдан савоб мегӯянд одамон. беҳуда намегуфтанд. агар хандаи парвардигорро овардан хоҳӣ, бигӯ ки пас аз 5 дақиқа чӣ кор хоҳӣ кард? гуфт ба худ Сорбон. бародарам аз марги бармаҳали худ бехабар дар ғами гузаронидани маъракаҳои волидайн буд. аммо гардиши фалаки каҷрафтаро бубин, ки инак 9 сол боз фарзанд дар зери хоку падару модари пир дар ғами ӯ гирёну нолон. марги бародар Сорбонро низ афгор кард. охир вай агар зинда мебуд, аз падару модари пир хотири додар ҷамъ буд, зеро медонист, ки акааш ҳамеша асои пириашон мешавад ва онҳо азоби танҳоӣ намекашанд ва ҳоло ӯ дар назди ин марзи дарбаста аз тарси дастаи тобути модарамро ки мегирад дар пеши ҳар касу нокас сархаму музлам намешуд, зораю тавалло намекард. агар акам зинда мебуд, зери лаб пичироз зад Сорбон. чаро ин қадар барвақт рафтӣ акаҷон? воқеан Сорбон як умр аз бӯи бародар сер нашуда буд. айёми хурдсолии ӯ акааш аз пайи донишандӯзӣ дар шаҳр буд. баъд ба роҳхати донишгоҳ ба як ноҳияи дурдасти кӯҳистон рафт. вақте ба деҳа баргашт, Сорбон аллакай дар синфи 10 мехонд ва дере нагузашта мактабро хатм карду барои идомаи таҳсил ба Душанбе омад ва дигар барнагашт. ҳамин тариқ онҳо дигар дер ба дидори якдигар мерасиданд, сери суҳбат карда наметавонистанд. аз ин сабаб як умр ба дидори акааш зор буд Сорбон. ёд дорад, дар кӯдакӣ агар касе ӯро ранҷонад, аз набудани бародар дар бараш зор мегирист. солҳои охир Сорбон аз суҳбати достон маънӣ мебардошт, ки ӯ низ ташнаи дидор аст. аз дер омадани додар гоҳ-гоҳ гила низ мекард. вақте достон аз дунё гузашт, модар гирёну нолон ба Сорбон мегуфт. дар беморхона чанд бор гуфтам, ки ба Сорбон хабар диҳем, розӣ нашуд. беҳтараш тирамоҳ ба тӯи офтоб даъват мекунем, гуфт. агар ҳозир биёяд, баъд боз виза гирифтанаш мушкил. шукр, аҳволам хуб, ӯро беҳуда ташвиш надиҳед, гуфт. аз марги худ бехабар ғами визаи туро мехӯрд акаат, мегуфт модар нолон. ҳамон рӯзи наҳс вақте барои ҷарроҳӣ мебурданд, ба пои худ то ҷарроҳихона рафту дар остонаи дар баргашта маҳзун ба қафо нигарист. шояд ҳамон лаҳза нигоҳаш туро меҷуст, то як лаҳза бинаду қуввати дил шавӣ. аммо ту набудӣ. сараш хам рафт ба оғӯши марги хеш ҷониби мизи ҷарроҳӣ. ин ҳамаро инак бори чандум ҳангоми ба деҳа омадани Сорбон модар такрор мекарду оби чашм мерехт. Сорбон ашки чашмонашро пок кард. солҳои охир ҳангоми ба ёд овардани лаҳзаҳои ғамгину риққатовари ҳаёташ, шунидани суруди пурсӯз ва ё дидану шунидани саргузашти талхи инсонҳо аз барномаи телевизион беихтиёр ашк аз дидагонаш мешорад. шояд аз заъфи асабҳо бошад, андешид вай. идома дорад.